Oma hami hitareku dongan sari sani. Jadi molo hami hola mandokon turut berduka cita do hami leku tuhamu seluruh keluarga besar nik terlumobi keluarga opung Lionel Manik. Nah babut ahok nado dohai marahu niroha di parborhan nemang morunamion. Ido holak kata siak kami lekku cai anggiak malekku di pudi-pudian nemang morunamion. Tuhan tama mangap di rohamuna seluruh keluarga di Manik. Tungotik atas siak kami ida bayak kadong atau kenal lekku. Lekku songon naung tahatai di anggaran dasarta. Otik kudang lekku dos nirohat tadoi. Ima nanang sipaton nami sonare lekku. Tuwar musik nami ada neng pasaton anggaran dasar mahami itu dongan sarisan nami. Ben hauma musik nahu partusi. Nado doai matur berduka cita hobar dia kaulau di bawah santikyon alai dihamu bona asuhuton boleh tunggoy di depan jong namion para kamotik tangyok kamu so dia berdalan nami utak kamu hola nido panginon nami titon dada songkai panginon nami naindo ikon molang dan bangsa non molang songon parmanang di ulah tadi bawah santikyon imana mandok na baik gilengna dan jor bintang menang kasong lima bawa santikyon ada kopi nomor bahara imana abad dan jor bintang nomor tuh jadi kemenang doa apalagi di hawa antara lumayan doa ti gulangna partogi bola tuh dia ke keluarga partogi nadong di keluarga asa rapak mangulus ko kita tujuan orang asa monang ahana pinasita di rohanta tujuan nero so ini mah atas yang kita baik kadang nah kaningan ima atat sian danjor dok bintang dale alai pesada hamido sian pertogi ima narong di kecamatan toga siopi jadi seharusnya nian ala gudang kaulah rono sida saat sikalang alai rono aka nomor ini sida bahwa nasada setahun kita si toga siopi so ini malai akai patu nami ni so lapor nami ulah nami sehari jadi ata pasamadok konon pilu-pilu madung-madung pilu-pilu najagar dipuri ni amangon di hamu akan pino panna saya di pasuk-pasuk wata mamu saya Roma akan najagar mati itu kami mau lihat teman saya pacar kami amak perugol koci aduh sangat nice saya berdoa pergi bom odo hina kabona hina ulini pesta demografi nang di bagatan tinggal bahama satu bagak dengan Kabupaten Taum yang duduk oleh kandidat siapa yang benar.
Kebora. Mulai tema di kata, mulai tema nang hitam yang di bagian tinggal. Atas nama keluarga tim Pemda Edi Depri di bagian tinggal hadir dong. Ima di napatari dah. Nasi sada arcak, nasi sada lu kita di bagian tinggal bersih di Paramateni Natarat di bagian tinggal. Alanima usaha kami lagi betulan hadir John kandidat EDD. Ala kebetulan ala kampanye di tiga lama mau peutusan balas mah. So pakati karena hubungan dengan bagasan tikon adong udah dipati-pana tidak. Idok na dua-dua. Balga inna sopala fudio otik sopala hata. Godang si budong-budong otik si perito di ido nage besisupo. Pagidon nami secara khusus di Pinoparni Imana Torto Le Bere Homa Pendata Nasada termasuk di pemenang ni Edi Devi Pos Rohana Asa tujuh para tindakan dapat makanan di luar Marsite datang Bere Margaman isi dia baru Bere Tordata Alani waktu sedipe Naboy ko kasantam ni bagas patikaw na sadabo masuk pandok ni Nabatua Marsite di Parsar Madani na Torto Asa pilo-pilo baru untuk menaik tu pilo-pilo na jaga. Saya mah dihawakan alumon, coba mah akan jaga. Kalau kebetulan rumah rumah tua yang nato bisa kita katakan sudah merdeka. Kalau kebetulan ADDP yang diusung oleh partai PDP nomor 3 merdeka. Merdeka. Horas, horas. Awi kita godak. Pada nama. Jika kata kita naik masih jalan memahami. Tiga-tiga kami seperti di bagian tetekyo. Soalnya pasangan dia akan turut berbicara. Baik, godanglah nah obat ini. Dapat apa pada nama? Ya. Jadi perjolongan mulai ate tarot di bata perningkat basai ala totong lepe hita diramoti di nama ulahon parsarumaton ni tuat di basa tikyon boy mardalan doh dengan sahat di tikyon jala hame betong berkami rosian ruas ni huria gereja Masjid Perhan ke-7 di perdalannya acara di bagasan na ulamuna di basa tikyon macai dengan situ tudo keber kami jala salu tamu pinopar na tuan namion na tuan keber kami dos dorhamuna nalama ulahon di bagasa sadarion sakya batu tu di bereng di batasya banu kijang di roha doh di pikiran nabi nyamuna iman alam paperhaton ulahon parsor batua ni tuan tadi bahasa tikion boy di berkamu sian nasaruh hamuna alan itu sinur hamuna berkami kami betong tu majalah sinur hanami siatongan diuria mamereng sanggia ma di do sinur hamuna di bahasa di tikion una manyan holan ulaun di bagasa sedario ku berkami do sinur hamuna alai nuk tatarhu penon na tu ton tu ingana pasatok kinani sanggia ma tu to di bata namian di hamu saluhuna de hamu akapino perne tu anami na tu tong dosur hamuna satahi saulu kamu asang iat
di bagi kami sian ruas niuriai hingga kamu saluhna kami betong malasi rohado mamereng di hamuaka keluarga kami. Jadi soni mandi na tutu nami di bahasa tikion nong ditinggalon ni ama nata holongi nong sama tua di bahasa tikion memang malu secara hajul maun tumpi matua di dok na tutua siatongani bagasi parjolo borhan alayang moroha dang boy lope sona holip manang sona mago holongi ini mahatana mi hatana jambek sian ruas nuria di bagasa di tikion sidok buti maham Oleh jadi ngasa di bahatana mi asa boy rupani hatana pasatamion jadi upang idu kami majo song tortor nami tu pada nami diamba pada nami Gabi. asa mengajar kami manontor deh damangon jadi mereka majo holong na song sungai i majo panggil nami song tortor nami Ada yang terdebat di kita nama-nama lagi. Marhita jangan kasihkan di dalam pasu-pasu nami.
Gabe gabe. Atok bay bedo godang na naho bartuji. Dapat tok pada nami. Ima di nabak kulingogu di bagasan tiko mangka radar tu raja ni hula-hula baik-baik di raja ni tu. Ido saya doktor gajang masal tu gajang ada penendro nungasong sor madua nyo nato resto Muhammad satu taruli diham talu nakapino parna asa tu sada dia katang yang ni nato snemo nagebe hujal hami marhite dia kerajaan di hula-hula baik-baik dia kana ketua idora anggo tu dia ala ni malate mani tu kata marhite dia kana di sada ni orang boy dekat udi ularon di pahabu di persormadoni imamang burna di las dorhanami sonda ko kami nakadi tuk sada do jak karuha lu bobi ma di percocok burung di bagatan tikon macalo mangauhot di jalu na dia kapas sepatu dia tuhan ta masih dia raja di gula-gula alai holano teponara kira jokna matok kita dengan persatu kiran iman otorto behaulan mulai masuk nak tutik na mga yuton boido sokos sada di rohamu sonari tutik na mga humbaka isa masyarakat tumuli abang berunan iya jadi orang kodo pau bubere na abadian ba ala adekmu itop dak naha macam apa berarti tang yang nami kita betuhan tambah di hona iwang kejang ni umum kita betuhan tambah di hona bisu asa tembar bisu ko nala par dudugon salu na akatin loho ima siro nami yang di bagat tikon ala ni asa bali tengah pagabe tu modal ko mesu taduan ari muda magabe atau takas mahamu masih baro pilo madung dina tu pilo na jokar duk tataruan non
dengan percontokin atau roton ba saya mah dihawarkan dulu jumpa mah akan ada katai kata tabai atau tabai tapi hawina anak kamu udah bodoh orang baik dia ke jalan di pasu-pasu sesuai dohot jaka hasil itu kerata tanah dari bagasan tikon ba lima mah molo nasian ima bonatura Gawe itu lah gawe. perjual sekali pasagoma mah di tubuh ini ima amang berenang Persenggoman, dos Bagaimana rawa. mulut? Salah aku sok macalo. Baik mah Leonel masuk ke sana. Mas di nomor ngaton ulo setor rapu. Tayang nami tu akak berenang di bagasan tikon. Asal lobi songot torok ni rabu dulu sama. Torok ni pinopan. Torok yang kadang pencarian di jalur dan natinading ni ima amang berenang. Ala ni yang pecatur nami mah. Atur mah kodang na nahobar tu. Apa tak pada nami? Kata pasu-pasu kata nauli no pasak kami. Jakong kamu main di bagasan Martogio. Matutu. Kalau horas di mana kita teh. Mula di mana amu raja yang burun nami bunan sultan abad tiga. Gawe itu lah gawe. Ison cong nami. Sian bunan nyari itu betul. Sesuai dondos di hatat dari tunggu raja. Songon yang kapan di balas masuk 5 mana nang si betul nami raja yang burun. Gawe itu lah. Alai walaupun dua don na kuya kong kami do roha raja ng buwan don mamyak kon wa don na sinadulunay na parjolo may sada may tubinopar niya ang gurun pasanggomam may sada may siyong ang gurun Tong persenggoman mengada dia mu. na selanjut na musay na paduahon tumahompu pangguari sada Bahu pemangkuara masuk ke sana kau Leonel. Moro na tolo na idoro raja ng guru mamyak kon hawatan na soni ma siyang guru namin si madi ang guru si namin ala nang pasato parita ni pas-pasi mami asa dato pagkaw godang na bertusin dapat to saat do tihamu ima dikeluarkan di kumparan ni alang guru nabyo mari itu si ima raja ng guru dinaronan kami huwag kami di songot ima hutu-hutu ni tulang muna ima song buraspir asa daw songot paduhan na batuan ang dapat asa hidat pir ng tangkoki guluban di ako masarongan dari batuti dihamu salut ng keluarga ng guru na tinggal ng guru nabyo sa ilu cuma ada lain yang kepengamuan Matutu. sabi itu si raja ng guru ada po otik susadia na po pemahami ima sa na tinokpan di pamarintay sa si balas rohan niya matara sa nak soribada ang iya matutu di budibudian ng guru asa asim may tusira tong itu gula paghamunan di budibudian ng guru Matutu. na mga tusira dyan ng guru upasan tami doon ang soni ang kawarhitian di pasu-pasu ima ulus na gancang storo rabu ang iya gancang bertagawi gancang bertahoras torot pinopar perluwi ba niya ang guru ng parasanon
sok sonima terlumui ma di angka no posong. betul, betul. Saudi ang baru na mo terpesan tami. Siap mo na niari inga tiba itu umurnya kamera baru mau lihat mah. Mau lihat mah tulang. Kasi tonek roya doa mo. Nalapas ato pol to kami. Ale mamere dari dikit tulang. Kami maro mani uduk kamu dinaroy kami mani uduk kamu. Nasi sima apa saat kamu pol to kami tulang. Soalnya pangiran nabi kerja nabi. Gabe oras asal pangalan saka dahami yang Gabe tulang. Jadi bunyi mah. Mau lihat mah nabi. Jadi soalnya mah pandera malo. Grabe mga gabi. Asa amor hatami la masa hatto siu nami. Buhut mano pa. Raja ni tulang nami tulang nami. May kotang na.
perjembaro juhuk nomor saudara nang sitio-tio. Kami petong pertanyaan nagomos ko kami tu amat nomor 2 di bata. Anggiat marhide pasu-pasuna. Tudolok kamu tong dapat amatan hari besar. Tuturuak kamu jumpa pagana lomak. Tulon tamu mana humual matio. Asa bagok nomor hal tematong dia gadat di robea. Horas mahami saluna hula-hula una nama calo. Merlipat gada masih kakma dia guna manggur mana. Sila to di manggur hula teh. Atai hada tebat. Wah di bona nari. Sada langsung ni manggur tu dia nama itu. Ipasi kau raja mak. Atau pada nami pada nama. Dia dibuang buat tio bina itu baru ada. Baik masih tio las pada betul rasa. Jadi pertikenon hujung kami pak, asa masuk pak, hula-hula nami, hula-hula namar-namaraki, si majudak, si naga, bancin rumah singap. Sopiga behami, hula muna, las marwani tol di muna, las marwani pamatang muna. Atung songoni masuk saat kata nami, silo putih mah, mulai ada. Gawe masalah horas, sian hami hula-hula muna marga sinaga. Ate sadaro hatta kita hula-hula na maranggi. Tupai masih do hatta anak kita pertangga pacocori ate. Jalan kosong di dor hukna asatu ulina jalan tudengkarna. Naroha boleh ate ma di tuatan atau tong makorasi mulutta dohot nama nuaton roha nama si haholowani di kita parhite-hite ulau ta sadarion. Nyom hami hula-hula muna marga sinaga. Dua hami hula-hula muna marga sinaga hula-hula pengulion sadado hami di. Gale natulang. Ala nima ati adorang so di pasat aka hami hula-hula muna namar hamarang hata oli ate ma diamu songo nima nang diula utas sadarion adorang so tapasat ra hargue pritate na tabuan takara badok hata ita sasaut kasa tap manang na langsung mata pasa baro amang parabusi nami asa pasat tami hargue pirnamion dohot dalam nami masih rupan marhiten na tiropan di pamaretai dapat tojo musik dan ahok kartusi. Ate narwaktu ba ulima tarok atata pinasa apa jo tuha dole majupang sondoknya tua ma pokin na bahu baul panolong pirma tondo muna pamoran na marka manik tulu-tulu nama dia butuh jualan odalan di pamor madojo sautik na hopa pumuhami marhitena tiropan di pamaretai imadalata masih rupu-rupa dalata marsyukul tukolon otik sopola hataun gudang sola pujion ni na tua agiat ma somondok dia tua asa bulung di jabi-jabi ma tu bulung di simarlasuna otik sosadia tidak boleh patu pahami saya tuan tadi batama manupakon gudang dihamu akapas-pasuna madojo di bahata nami tarikut hargu pir na hubang kami narohat las tahu
Gusti mak turun pada Gawe tu lang. jadi so di mana roha ala turun di pada dia tong mah kita hula-hula di marha marangi ala sibat juta manuang raja jolo biasa motor raja. Itu di pumata lulun na malas ni roha. Sa taming loson, tu baru nami masado. Inang tua, Paham po nami. inang tua. Ala si majuta kon, tatangingon. Berarti tu mak tasada. Bisa baca le jon. Jadi songo di mamang baru. Nyomba hami hula-hulamu marga sinaga hula-hula panggolion. Tupe soro apar sidoli nami ima hula-hulamu panggolion ni parparongin. Nong sadado hami di soro. Gabe tu lah, Jaga gabe. terus do hatana satu hami. Jadi tu lah. dua ma acara di hami. Olah. Gabe ma gabe di waham parjolo. Jadi parjolo ma upas hatani acara nami marhite-hite lain nami opunwanda. Oh, gabe. Jadi songo nemi opunwanda dan muda tu son. Opunwanda tu son majok. Partumua ma tu bere nami bawa sude pungu sada mamu putuk nai sepe utusan. Oro anak kona masuk kamu persanggoman dada persanggoman. Nawisi bado apa pau pus sude Gabe. oh sada muse tu bere nami boru Ai bere dia. nami boru Pakai pin. olo pakai pin tu soma do ber boru Lanjut tulang. asasi kop amang boru uli di hamu jala dingkan nang di hami da dua nai hamu ama mi akon Masuk masa ada tubuh nagorna. kamu pamoran na marga mani disuan huwak kami do ulos sorok rabu songon tada di holong nami marado po kamu pamoran na marga mani asa jumpang sondok na tua ijuk pangihot ni holong ulos tada ni holong alani ma amang baru ari hitian ni pasu-pasu nami don tuhamu pamoran nami do akabere nami iboto nami saluhna asa jumpang sondok na tua pinasa sidung-dungom matong tong didok rabuna debatado na puna sa pasu-pasu alai parhitian mahami akab Malu tu. Anggo hata di pas-pasuna jolo pas hatai ma ulos namang baru. Gabe tulang. Amang parku si nami. Pas kami ulos parhitian di pas-pasunami itu pamoroanon. Dapat to majo naho partu si bolboy to gas sinagaon. Marhite-hite ulat tasadarion. Ala kebetulan iboto nami dang tuiro halang na halang na ding do. Alai bere nami di sodo dua halak. Ala ni sono pa. Sono Parparongil. Masuk kamu. Parparogin. Asahu pasat tami parkibok nami asahu pasat tami ulo si torok rabon parhiteni pasu-pasu nami tu ulo tu pamoruan nami dapat to ma nahu partusi.
parhitian di pas-pasu namin. Abang baru alahami Pak Doha. Gabe itu lang. Jangan siya Pak Barat jadi itu nomor bahasa Pak kami bahwa apa yang udah. Mau lihat betul lang. Jadi mendemo kerlias nyate mendahin kene raja di berburu nami margaman. Ibagasin ketika berkumul ini raja silih namen roh kami. Na menandakan imo sada kita celuk ni ukur. Tung pelan bagat pikirah nami raja di mambaru nami ulang mau tingin kene karena kami margabancin besok piga kami kutai. Jadi berkah nyate nami mau ini kayak ngoturang nami sangkutan nami bertuduh lebih berubah cinta. Ya, berubah cinta. Semangat aku dok raden. Jadi tunggu bagi pebelan beras pihir naik bahak kapariban men nang kami bagi asa bagi kata pak pamadok ron namet tong saya pihir mutun dindene biji mami rumah asik kere dor motong belgah kene orang tuana sendok kamu cayur tua. Asa bagi kata pasapak pak imat tong dokoran nami kecek menina tong di tengah rambah sengkap iya mi benarin tua. Si ketek mendaikin kene binempar ni raja silih namen sendor membelga atong kene akka silih namen keluarga manik singgo merorang jadi orang tua saya tekam atong cayur tua asal asmoni natong misi bade desing mi penggegen ibagesen ni penading nama buru namen silih namen asaroh matong cinari mendahikan kene berbagai-bagai janah tong ke ibagasen bersih bewen asa bagai kata pasan itu babok buke lo sen lasmoni natong misi malungun ibu kota na pematang siantar ibagasen ni penading silih namen asal salpun matong mendene nayak kasilungun roh matong mendahikan kene akasi meradal ibagasen ni raja ni memburu takunu pe nyat melapak pak kene ngomong oleh si kami tapi bagi kata istilah tebak kemungkinan emena masak ni negakan urusan ina masak ita paula-ula. Jadi bagi memang beruntung kami mengelusi kene. Orang mana mengelusi kene kami mengelusi bertindin dene badan dene pergitan nggak bisa kami bagas kata sodip nami. Bahasa sangat mau yang pekat kami nan ulusin mendahikan kene asa apa matong si meradal sangat si mertua mendahikan kene. Jadi memang berusaha sesuai tonggo raja tadi mana udah benaminai. Perjolo boleh pesakan kami menaik turang nami. Sen mau berwancin. Sen keset. Jadi ke turang kuburu wancin sempurundai. Berapa sen? Satu pindah lebih bah. Endeng kok kuidah dah. Nami. Karena bagas juah-juah kau kami nan aku mengampaikan sorry sangat menaik raja di beru nami. Baik deh gendang juah-juah ini. Jadi mau nanti pak tulang. Kami biro banyak duk kamu las di cibol kamu kami las moro kamu nak tulang. Kami horas. Jadi soalnya pak mengenai bahida. Jadi soalnya pak dia muda promosi kami. Asal moro kami lah mau niuk. Huda nami tulang nami dan tulang nami dok kembali nami. Baik kodang sopa.
Yalah atamudo marsopa jari-jari 10 pasapul sada si majujung. Alai das ibek kamudo cilas ni roha nang marhite akan natinopan di pamaretai. Kawan tua di hutur daka-daka harga buan ebeng-ebeng. Roha marsopa marhite jari-jari 10 alai das ibek kamudo marnongapa. Gabi ba nanulamu tujulannya or sinur nang akan apinahamu ipasipas samu salunna pamoran nami marga manik marhite hide. Ibu-ibudian ni ulau tahun. Asa jupang matong sokondok na tua-tua asa eme gabi boros mena boros gabi dahan. Gabi jala boros mahita namar hula-hula boru tujulan nyaron sokoni nang situan na torobon. Tuhata matotong namar mahan. Hata nami sautik kamalehon di haroromuna melihat ba? Gabi matulang. Las pasikor raja ba? Mau ni ba? Amang perkibot kami dinaungsun kami marsitari baran jakanau yakana dengan dot pamuruan nami marga manik asa hulsi pulih kami acara nami Gabi dok na dua-dua di tahun wal na tio na batu pangahan pai masih tio las padomu ma tua sahatan. Kami ma hula-hula nami hula-hula persian panggabean si hoping Tinang sa tami di paguni alam muna di bagas sa tikyon. Ima di siala naung pajululak ka amang guru nami mendapat tutuhata. Alani radido kami di son kopara na pong nami si Raja Panggabean kobar di jauh-jauh muna songon hula-hula persian. Alani Raja na guru ada orang suhu duti habyak ka pangkatayot tadi hopar dia ka barana toni dilalaruha cumulu mabasa tabi dia ka parboy pir na hubung kami di bagas tikyo mendapat kamu raja yang memburu nami asanggi asongan dokon nama tua pir mapong kibal-bal mapacalongan say pir maton di muna jala luju-lujuma nak pacamota olong song nibe dia ka parboy pir na bo basa tami dia muna raja yang memburu nami marga manik agi asongan dokon nama tua pangururan dautan ini bawa silindung dautan di Panggabean horas matok kamu nama jalo tugadana madihami hula-hula mu nambar ka Panggabean dos marwata amang sioping tabasaha majo boras pirong baru satarong katana amang barmusti nami asa ubasa tami parbuebir turaja ni pangurun nami di bagas tikyon Gabi bai musikna pasu-pasu hami Tuhan sudah nama buar-buaras pindo sakti baju matu juru. Dinarohami di bagas tikyon pasahaton ulus nagabe dalam ditangyang nami mengapuli hamu selalu peparannya mengguru nami popar nidus nirwata lima ma naboy upatu pahami alasan hula-hula persia nuharoro nami dilalaroha nami parjolo ma rajanya mengguru tuhela nami do imoto nami baru na mangihut
Tu bere nami mah. Si Lionel. Wala nang turo kan. Nang do adina. Ya, langsung Pak. Ya, beri Oke. Baru tulunai kamu maraja mong berupa totaha. Asa dia puli Tuhan tahamu di pudian ni raja mong baru nami di son. Batu tulang. Takas dah butuh kami le hodo siap kangen. Ya nak pun dia mong baru nami on. Hodo nama tiap bapa. Anggwa kaanggim hodo bapana. Alani ko mampu hosong siap kangen mamimpin hak anggimon. Posro kudisi naulo talo do naulo mona. Moro olo talo idu nagabi mona. Posro kudi ho ito iko mampu ho mamimpin hak anggimon tutingkin na negro. Songoni madi hamo hak angin nilai nami on dison. Dang budang besiru holong nami holong kata puda. Alai adong doa tani nama Tuhan nama dok. Molo adong ulaung songonon sa rumah tua. Mek belum diciorin na mek tanda belum dibani-bani. Denggat doha marhata tigor dia kena marah-maranggi. Ale dumengga mardami-dami. Asa jak kono muna paso-paso. Na binasa ni sudi raja hula-hula. Do sudi na marholong ni roha sadarion. Atau pos maroha nami. Dia hamuna raja na memburu nami. Asa anggia song dokon nama tua tapulan di sebagian yang madong di pangiringan. Asa horas mahamuna marah-maranggi. Jala tong mahamu marsi pairing ini. Alani matukuan nami madison dalam ditangyang nami. Raja namang baru mulotong songonong pion. Pos durha nami. Siya Tuhan tado namang gohiyang kapaso-paso. Alani dokono nami maburas ninggir-inggir mana ibayar pikapaso. Pinita ni ulau tas ada rotutik na neng ro. Sai Tuhan tadi bata mana mangiring-iring kamu. Jala ho mahamu di paso-paso. Amang parmusik nami. Bayi musik na say bayan Jesus di ngolongku. Sudeha tapo danang tangyang nang pasatami dihamuna saluk naraja ng pemurnami tuak may to baramuna jala pemuna may martongan ito matutu sungani masyan hame hula-hula panggabian pasatami mah tudongan sa pardalan nami. Jadi sokon hatani toko raja tanang boru hami hula-hula shopping dua hari kami seperti kami kami berdua. Jadi na perjolo majo kami upasat kami tu lain nami imam Rasimora. So saya berkata tentang baru lima mah ulus kami ulang muna magkasopi. Gabi. Dia ada itu lain nami daw ibu nami masih mora. Saya itu pun uberi nami. Itu nilai aku yang kena buru. Sama itu yang nami buru. Asa gala-gala minta penjakitan jakeus lawan Tuhan Yesus. Di budian yang buruan. Mana tu dia menok kau mengalaka. Saya tetap mau terapoti Yesus. Matutu. Jadi itu sama pergoti nami. Saya tempat-tempat memahami itu perkeliling nama logas tikion, berkembang juga dan nomor tu sih.
Songon hatan itu kerajaan tang boru dia mau urus terpasan tami. Saya ada banyak hal naik pakai bin. Sokam, terus sokam. Alah. Saya ada itu bawa punami. Lu arang dah. Buruk tak? Dia. Nah dia, oke. Oh ya. Sini nak sini. Ya. Lanjut matu lang. Nah dulu naya murah apa kurang boru. Lima ang boru. Di memang buatan itu nami ang boru. Perjual ronok kujo tu lain nami PRK. Pak Gebi. Pak Gebi. Lekku iboto marpangido na tuhamu. Rojo aku tu jauh nami sehari ini. Asa tak kasih kamar cerita jo. Manang mahua belekku, hoi pun nami binti. Alana na juli, aku mangamai honimu, tohori. Alai, baru aku. Juli jauh betul kata ini juga. Jadi so nata ni betul betul nami le, angguru. Asa pilih tunjul minat topin topin tabiat. Bahurian nak kamu mengalahkan besok pada pada persaulian. Matu itu. Jadi apa berkecil ni? Ning pasal tulis pasu-pasu mami. Kedang maju kedang nomor kursi. Wah, itu kalau tu tapi apa? Macam tu kan? Buru nami. So ni marah. Ang buru hata kami, so nata na bodo ang buru. Nungat sa di ba kasi tikon, ulaw pasar moton yang buron. Besa amat tu kabian. Saya rasa baik kali selinguna. Nanti bang. Matu itu.